Ekiragiro eki kya Prohibition of Business Activities for Non-Citizen ekishohozibwe izooba rya Nyamwebazyo kitiirweho omukono Selemani Said Jafo, minisita w'amakorero n'ebyobushubuzi omu ihanga rya Tanzania, kandi obwahati kyatiirwe omu nkora. Okurugirira aha kiragiro kisya, omuntu weena atari munyatanzania arikukora bizinesi ezizibiirwe tarikwija kwikirizibwa kugaruka kukora bizinesi egyo bwanyuma ya layisensi eyaine yaheza kuhwaho, kandi obwahati tihariho omuntu weena atari munyatanzania orikutunga orusa kukora emwe aha za bizinesi ezitarikwikirizibwa. Za bizinesi ezi ni nk'okuguza ebintu omu bwingi wholesale ninga kamwe kamwe bitari mu supermarket, okukora bizinesi ya mobile money, okukora bizinesi y'okukanika amasimu n'ebyamashanyarazi, okukora bizinesi ya saruuni, okwihaho egyo eri omu hotel ninga omwanya ogw'abarambuzi. Ezindi za bizinesi ezitakwikirizibwa kukorwa abarikuruga aheeru y'ihanga ni nka bizinesi y'okuyonja n'okweyerera za ofisi n'amaju, okutimba eby'obugiiga by'omu itaka aha rwengo rw'ahansi, okutambuza amabaruha, okurambuza abantu, okutandika radio ningashi TV, okukora nka broker w'amataka n'amaju, okutandika bizinesi ya zaara etari mu kasino, hamwe n'okutandikaho amakorero amakye. Okurugirira ahari minisita w'amakorero n'ebyobushubuzi Honorable Selemani Said Jafo, omuntu weena atari munyatanzania orakwata arikukora bizinesi ezi omu bihendabiragiro n'okuheereza omutango gwa miliyoni 10 eza Tanzania ninga akasibwa emyezi 6 kandi akabingwa n'omu ihanga erya Tanzania.